Shalom, baita hotu, ita fila fale ho sharing, part topik na behanesan, the highest quality of life. Kolea agora dada ita tama part segundo, ita kolea kona ba knowing Jesus Christ. Atene kona ba knowing Jesus Christ. Okay? Termai hau say fahe mensaje na ba maluk sira hotu ba ita hotu ita kolea kona ba knowing Jesus Christ ita precisa hatene ia naran Jesus hatene kona ba Jesus Kristo ita mos hatene naran seluk nebe oingra ita temi ne refleta ba Jesus Kristo ne narane hatudu ba emaida ba pesoaida sinaran Jesus Kristo maromak nerasi tanto pronto ia parte segundo ne naran seluk nebe maita bodal rumah ita bolu de Jesus o Kristo Jesus Kristo Jesus maromak ni oan Jesus filho de Deus Jesus maromak ni lefon Jesus é palavra de Deus Jesus Salvador Jesus bemak mi hatete ni andean hau makau eu sou o que sou o alfa omega o Espírito de Deus maromak ni Espírito Santo ia profeta Isaia ia libro Isaia hatete kata niamak Pai eterno príncipe de paz naran selutan nyarase katete ya Novo Testamento diang hamak dalang hamak vida hamak Salvador salvação okay então ita kuliah kono manaran Jesus Kristo anesa não explica ya antes part 1 Jesus Kristo nia significa dia maromak ia isin maromak ia spirito ne manaran Jesus Kristo ne refleta baruane tambah Jesus Kristo mati cruz itarek ia ransuli di isin ema bako dia maromak ia isin maromak ia spirito okay liga ita kuliah kona ba Jesus Kristo dal roma ita bolomus nia maromak ni oang okay lefon maromak ni oang ne kumpri lefon ne be maromak katete ba Eva kata ya zera samida ne be maksai mai usifeto ne be masai sama satanas ni ulo okay kumpri ya Maria Virgin Maria Jesus ni inane kumpri lefon ne be maromak to ana lefoni daba Eva nene na onde Jesus ni moris. Ya Genesis capítulo 3 versículo 14 15. Quando itare video oleh ser konare fale video nebe the highest quality part 1 knowing God tena kona ba maramak ne yang ba explica tena. Okay, então profeta Isaías e profesiona kona ba Jesus Kristus. Ya Isaías capítulo 9 versículo 5 natete katak on manida se moris baita autoridade ni mromak ni yang kabas yang leten yang naram mak yang mabolu dian consolero maravilhoso maramak poderoso Pai eterno de paz. Okay, em português dian porque menino nos nasceu filho e nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus é forte, Pai eterno, príncipe da paz. Okay? Naran serne refleta ba Jesus Kristo. Ya Lucas capítulo 1 versículo 30 atau 31, continua ba 34 35. Bele hari video part 1 ne explica tena oleh bele repete explica kon ba conversação maromak ni Maria ini
lifon ide bani nemak bila oan Jesus Kristus ne. Oke. Engkau antang tervali afani na fatin kana pa vida partuan para leser belare. Tervali a Mateus capítulo 28 versículo 18 to 20 kata Jesus simu batismo Espírito Santo. Qual ba Espírito batismo itu João Batista. Ia batismo no inroa ida batismo o sarani hobi anesan sinal arrependimento. Quando ema fo an sarani nia tudo nia soe nia fiar sira ulugne nia usik nia disiri tuir Kristo. Fiar ba emedere maromak moris naran Kristo. Oke idene ema makalo. João batismo sarani Jesus ne ema mak batismo. Fo batismo. Ya batismo ne Jesus rasik mak batir ho sarani batismo Espírito Santo ho ahi ne idene Jesus Kristus rasik mak halo tamane mak laya razau dan ema bele ema mak sarani ema Espírito Santo laya ema ne nini hakarak ne beri ne usrasik ba maromak ne usrasik ba hudi Jesus ne usrasik mak Jesus rasik mak batismo ema ne sedet. Oke, tambah Jesus may laos pa may Kristen date, ba Protestante, Katolik date ka, ba sedet, ba Muslim, ba religion sa date, naram niya ema, ya rangho isin, kreatura maramak niya, maramak niya lifon may hela iya isin, bolo naran Jesus Kristus ne, po ay mahoto, oke. Le Mateus capítulo 3 versículo 11, Marcos capítulo 1 versículo 8, Yohanes capítulo 1 versículo 32 34 Jesus Kristus cumpre ruane hutra leda tanpa bahira ya João Batista sarani Jesus Kristus hafaine Jesus simu batismo o unsang unsido usi maroma idane dia Kristus ne Salvador ne ke idane hatu Jesus anuri emane betirnya katak sira precisa lefon maromaknya no precisa maromaknya spiritu la bella separa lefon o spiritu tamanemak au sempre temi kata la bella separa lefon o spiritu santo tamane ida de pakotida nemak Jesus Kristus completo ni macane oke terfalmai ya naran Salvador Lucas capítulo 9 versículo 20 ne Jesus oso banesi plusira di anter imines haunese pues apóstol Pedro hatamba Jesus dian Mesias osi maroma Mesias significa Salvador parto ana explica tiana lefone mai usine be misa bolansane explica tiana que português dian e vocês o que dizem perguntou que vocês dizem que és eu sou Pedro respondeu o Cristo é Deus. Jesus pergunta. Terfale Mateus 27, 17, pues leemos 22, dan Pilatus susuba ema, desculpa, ema ser ni bemeane, dan imakara hafo libre se, Jesus Barabas ou Jesus Cristo, may mahatan kata Jesus Cristo, detenki tau ya cruz, tam Jesus me Ramon telefone mak isim orang mak sofre iteros ya cruz. Jesus bolo emane be homohoto na betir Cristo ne bolo cristão. E acontece a sarana sira primeiro conta e Evangelho Mateus 1:8 no 16 e naran Cristo ne você temi dian Jesus ne polo Cristo ne ya dalam Grego Yunani polo Christos tradus pada dalam Hebreu Ibrani dan Mesias Salvador orang Cristo ne katak dalam batismo Espírito Santo Evangelho kita bertradusan tambahnya ya bahasa dia diurapi Jesus ini diurapi Espírito Santo momentonya
tu hapuin denia serani, okay? Continua ita lemos be Marcos 16:21. Emane betul Jesus Kristus bulu krustang. Lemos ya Atos Apostol, kisah para rasul pasal 11 kapitulo 1 versículo 20 atau 26. Ya Revelação, Apocalipse, Wahyu kapitulo 1 versículo 1 atau 2, continua 22 atau 13. Dan baita claro. Ita batura bela akerek, depois akerek ta pasal capítulo versículo livro serne, depois rona honi explicação, depois acompanha, okay? Nune maka naran Jesus Cristo ne la bela separa. Naran ne la bela separa Jesus Cristo. Tambah niamak maroma ke isin, na maroma ke espiritu. In Jesus Cristo mak lefon maromak nian Alpha Omega. Lefon Alpha Omega ne ike igreja balum usa simbolo ida Alpha Omega ne kata A atau Z ne nyaramata, niamak hawo, niamak ramata. Niamak Jesus Cristo ne, niamak maromak ida be. Dia pemisis dia hamak ne, maromak ida dia kreator ne, maromak ida dia Alpha Omega ne. Tapi Apocalipse Wahyu ne Jesus dia niamak Alpha Omega. Okay? Então termai ita se kuliah ia A atau Z ne ya hon ramata, okay? Pas termai ita se kuliah masuk ke nama Espiritu Santo. Dalen Espiritu Santo, dalen ini dia bahasa. Dalen anjunelian, dalen Espiritu. Nune serani sira labele, nune ita labele. Pasal malum ka tambah balung kuliah no balung lai. Sudah tidak nelos, hausim medane, haulasim medane. Oke, tambah kestang maknai. Espiritu Santo iya nialian kalai. Maroma iya nialian kalai. Maroma kuliah kalai. Oke. Significa ida be Antiguo Testamento kuliah nama Babel, kuliah nama yang hari Babel, menara. Ema iya lian dari sirakar hari danai. Meskipun rahang, maroma kalau rahang. Maya ini dia bangun pala kerasaan opali liang ida ini unsa nek liang ituan deposito halus kasawya parcel pois sasin seluk alin di Paul Apostle Paul tambah Apostle Paul liang hau kole liang Espiritu Santo liu ini hotu liu ita hotu hau hotu ya Korintus kapitulo 1 vers 14 versículo 18. Paul kuliah sana. Imo tu kanyese Kristen Katolik katene kanyese sema Apostle Paul nina minister tamu tu Roma. Oke, tamane favor la belalu nonton video partuan no ingat tamane base po di tabela comprende mai part segundo no selo oi. Oke, ba maluk sana dia pergunta precisa sharing kalau sih kala komen ini parit pa oin tabele halus kusang klien ditan. Okay, yang sana itu kita luar ngaran Jesus Kristus nae maroma ke isin, maroma ke espiritu, maroma ke isin, biaran o isin. Nemak orsida itu saya explica kata niahne ina, niahne ama, niahne kolega, niahne belu, ne tambi ya ne. Kita explica ne parcelo, saya explica kolega na baina ne. Ba atenção, ba prestação, toma kata obrigado bara kita luan share video ne, sama kata ne masih corona, ne hetan bensang si mensagem ne dan ne next part itu saya share nos, materi terfal mai, itu saya share ne mutu, usul para baik itu sesuatu ne be malu kolega sera bilang sera, ne be acompanhou na série né ele continua na fata não ela bela lakon série sira termai ya dalen roa Indonesia o teto ne hau mistura roa português o teto ya Indonesia o inglês bersikursar ne hau usa telefone, oke.
Sanade di Barat, Immanuel.